Ayatutu kauno ayatutu kasi msu tio tip da vansha tashanu tip television gunka bave a tip television jene ma kamo wan wen tefa wonda ka sedzwa biave na ha ye mba kangen ya we ko kwasu uyimba ye da ten shinga u makudi ahingi kyaki tomove kwasu yilon ye ngunegen yofa ba yo pishive hebe yilan ye azamamala aye kpenga u kolumba ye za ten hembanchi jiamba ye kasi ken tiali gen wewe vie adwe hadzo su ne ya yo be hembe yilan ye zege oikwande aka na ha ye ayanga karen ken jimela gba tomu nengen shambiangu kolon wo mache da ten ehemba yilan ye naptipla van de kolon mgu nengen yofa shio aye memba ye kase uha azate ken kotono shatiokia igbaga chi iva masina unwe adwe ye yo pishi mbamsa yo sham zehemene shachu za yo kolon yo avange keta waso higen shine aven atom ange higen wu yangenza yo nekpa za yo ne aloben ave sigana ha mba tindi bakangen ya velu duen a vie sham to tovon kwasine e velu duana bamlumuna ha State Universal Basic Education with Taiwange shako tom uton heme u subeb ken kwenta u benwe with Taiwange shako tom uton vika ha ye shaywasine government u shintine yo vitotom viki kenyo mikala shimbakla yo tom utonga na ha yo vide velenato shako tom ton uaiye ulu sambe sha humbe zendenega Emmanuel Akesi wen shuno lu o duenem kane ma abave shachu subem he kwenta o benwe anakwa wan he ha ma o na wakyo shako akayo na sha humbe subem baton ton ken kwenta o benwe shaive pale mba fele yo Vertex Nursery and Primary School Makodi Nyungu mkane mao yiwamba na sedzwa biave na hanje sembu wele yangi kunuka ha ulusho tankalo hwa kenyumi dubu hwa ma kunuka tratane mba ye makranta mamba male vikuho myongo teacher hen Vertex Nursery and Primary School Makodi kenyungu mkane mana manuyiwa kahe nyungu nekba o makranta Her Royal Majesty Professor Mrs. Felicia Hembadon Ayate asuwa ondo pishi ukula makranta ni nyolon anyon puwe au nakwa wan hem blamba luben makranta na ha he vuluem chiema ondo yo kolon tsaha ma chivili na bavesen vuludzan a makranta ken heme na ha sedzwa biave na ha he idzwa wan yo anyon puwe kala ha sha gombe uyangi sa ken benwe yo sedzwa biave na ha he idzwa wan yo anyon puwe kala ha sha gombe uyangi sa ken kwenta u benwe ke yanga kalen ke jimela shatio kita sha gombe state wanye ne iyilan lube mta ka wanye ken enielu kum ma idzwa na henji iyilan Ahmad ken enielu ako sha gombe state mkane madue lube mgu dodo sha kevi ma tindi mba iyilan civil defense ma shinye alamenzo ti na hante pa sham tovyo imasikaven lube mgwe wanjbani vota veo kasu mgwembe ma mmem shivito angaha unongun hiden ana vana ba marina tsombona shin anti o na felubem yo na due na da nakyavi tesen shongo ho lubem hiden na mikenya sedzwa loho na ha National Hydrological Service Agency vina loho shakwa okwa hen state bakuma pu tanka lohwa ken Nigeria Afishi Hydrological Service Agency vina loho uyon u state bakuma ngie pu tanka lohwa velulun au kwa hiwe yangi kunuka mom tanzan we yangi kunuka tankara ha kwolu sho tanka lohwa kenyumi dubu hwa ma kunuka tratane afishi ne kana ha mgere mvange shawifi ma igbindamge ma kwa afati olun na ha dope ha mawoya na wayo ovesunu afishela Omar Mohammed aduem kanem hayangi tomoha we yangi kunuka mom ulusho tanka lohwa kenyumi dubu hwa ma kunuka tratane akana ha u state by dope value yo wanyo ka Adamawa, Bauchi, Benue, Gombe, Edo, Jigawa, Imo, Kaduna, Kano, Kebbi, Nasarawa, Niger, Plateau, Taraba,
Yobe, Manzamfara. Mohammed Wakwa hen afishe nengen show Zayomba Bulebu or Himba Yilan National Emergency Management Agency NEMA ma State Emergency Management Agency STEMA volua yowa shagba kwa ya ma chi shin ugbayomba velu lun sheno ukwamba veva tanum shayoyo. O heme kwenta u Nigeria President Bola Ahmed Tinubu ayo tiomi he shak afishi a kumange kiluka trata va government u shintine. Monken yon banyo ka Professor Gisayo Vincent Oja when shuno unelu nyolon afishi a Director Federal Housing Authority. Yon bagene yo ka Governor Ekiti State u kenjime ayo fayose when unelu heme afishi a Rural Electrification Agency kwa Dr. Mohammed Abu when unelu nengen shako ingeyo ken kwenta u Nigeria ehomba yilan ye National Population Commission la. O heme u kwenta u Senegal President Bissore Diomaye Faye atwa toku heme shamzo utia iken West Africa yilan ye ECOWAS la. Mzo utia iken West Africa ECOWAS vedzwa heme no he manka President u Senegal President Diomaye Faye u Senegal anyo official ye. President Faye ngo heme ne shio heme no tse over bekrayo awashimana ya ka o hiden ajojwa kentia loko ECOWAS manu tave gba okurayo shatiane chi uza heme yo heme o mzo itia ike Africa o himbe yilan ye ECOWAS ne viduem kane na hasha awashimave ukoho tia ike ne mzo ne chi luna nyare myom kenyumi dubu hwa ma kundo ka tankaro hwa vika na ha ye monke gbinda wasen kpenga man jodwa kentiali West Africa chi ya ka o hiden lungungu mom elingba yo a nyare myom man awashimave ya itiale lokem zone chi ya kenyumi dubu hwa ma kundo ka tankaro ha ve hiwelingba yo o nyare myom ma itia ilwe kuma ko wa vegakpa shime tave yelu zan hineve u nongon koho myongo ave du kwa nyakra yo mzone unelu lamen shako jove kurayo kwa yanu kosum mzeheme mana hi ao batukba CM kivelu anumbela penta u Spain la duwe bela vihimba Lionel Messi kuwa tana Argentina bo ikumyom shakwaga vito gisao bolu ken penta u America ikwe himba bola iduwe shangu wako Ferran Torres kene havene masitio a gisala Spain vande ton gisane kenyumi dubu hwa ma pueje ka hinje shive to gisane ne ma vi yange Argentina o ton kwa ne shakwa ha eluve be masiton gisane nyomi bela na ha kashami to yamtiv kapesulu kusu BME abave a tip television sembo higenjene koho ne vavisi shie ne na ha ladi oluvan la sulu hiden ne bave am kulu ladi tatasha no tip television kamo wanwen tefa ondaka lune dodo sashi ogene kashamito ya niketo tip television ve tono tingone higen komo hungwa na kuchave mbulamba buluwe ka yoma ve soye tachi lungwa shi ufayo inyangisha tip television higen bange aka yone mba avesi mbam koho makranto nyoloma no ben avene kaswa twe salon ma hama kwa yonchi ya tip television bu ya nungo higen bange wele to memi champeyo wene manu na kwa yon ya ni facho zona tip television shangene na ha o wani ani o utanka lo hwa trata o utanka le nyinu hwa momo hwa ma mom shi ni zwa tip television sha humbe ni zwa vesi sha Facebook sha TikTok sha Instagram ma YouTube lune dodo sashi ogene I had to